asesilandele uphupho futhi our viewer here dreamt repeatedly of his late brother who had recently passed away being buried again. Ingabe chaza ukuthini lokho? Asike silalele. Mina ngicela ukubuza la kupastor ukuthi if uphupha umfowenu osanda kushona umphupha engathi uyangcwatshwa kabusha lelo phupho lisho ukuthini mhlambe lize liphinde kuze kube kathathu kubantu abahlukene ngabe lokho kusho ukuthini ngajabula kakhulu ukuthi upastor engicacisele lo phupho ngiyabonga morning show. Pastor, leli ngathi ithanda nje ukubanzima kakhulu. Ngabe chaza ukuthini ngoba uthi uyambona kodwa lokuyangcwatshwa uphinda phindile futhi. Yeah, asenze kanje. Kodwa ukuze sicacise nomuntu osekhaya akwazi ukubona nomunye ongaba nephupho elingaba similar. Uba amaphupho afanele kukhona iphupho umuntu engcwatshwa yenze kumphupho eshona, yayibona? Aba kayi2. But asiqale ngalelo ukuthi uma umuntu umphupho ongasekho ngoba uthi lo usanda kungcwatshwa kodwa umphupho angathi lokuyangcwatshwa. Lo muntu uthi umoya wakhe awulele ngokuthula, kusho ukuthi ngenzeka ikhona izinto efanele bayizenze yabona ukuze lo moya walomuntu uhamba uphumule ngokuthula. Lokho engcwatshwa ukuthi mhlawumbe kukhona ngesikhathi engcwatshwa mhlawumbe ongahambanga kahle so lo moya wakhe awulalanga ngokuthula noma emva kokuba engcwatshiwe mhlawumbe some people tempered with umoya walomuntu sokwenza ukuthi lo moya wakhe awuphumuli ke manje ngenxa ukuthi ufuna basukume benze lokho kufanele bakwenze ngabe bayakhuleka ngokaNkulunkulu becela ukuthi lo muntu umoya wakhe ulale ngokuthula noma bayikubantu ababelaphi bebuka ukuthi ilahleke kuphi bese beyilungisa. Bengisathi ngiyabuza ke pastor lapho ukuthi mayifika kulesimo leso okhuluma ngaso ke manje ngoba soba lutho ngathola ukuthi khona bakwenzile yabona lento esinokubiza ngokuthi basebenze isidumo ngaleyo ndlela so mekunjalo bawuthola kanjani usizo? Ngofuna ukuthi bayevele kumelaphi usolathe ezobona ukuthi mhlawumbe ngoba ungeze ukuthi mhlawumbe ngesikhathi bemngcwaba bona bamphathisa izikhali bameze izinto ezithile ezingahambisana lo moya wakhe so awusaphumuli noma abathakathiki abagangayo abagangile lapha so lokho vele ungakulungisa ukuthi uyakhuleka noma uyakumuntu owumelaphi ozofika afaka amabinoculars ahlole bese ethi hayi nali ikhambi bemlungisele yabona kodwa lesi as-ede nako kunye okubalekile omunye ngenzeka phuphe ngoba lesi siqedile yabo sengiya-ede ngoba kukhona iphupho libasimi lefika nakubanye abantu uthola ukuthi umuntu umphupha eshona yabo la uyangcwatshwa lo sinyendlula indaba le uyakuyenzeka umphupha eshona umuntu so uma umphupha umuntu okudala shona kodwa uyamphupha eshona uzothi mina ngimphuphe washona 10 years ago 5 years ago 2 years ago kodwa ngimphuphe ngathi uyashona manje abanye kuyenzeka nje ngoba lo muntu kukhomba ukuthi mhlawumbe wayethwetshuliwe lo muntu sengikhani kufika isikhathi sakhe sokushona manje bese umphupha ke shona manje ngoba washo ngesikhathi ukuthi kulo 10 years lo nje yena beloku nje besamsebenzisa bemtokhisa abantu abantu bayakwazi ukusebula babenza umkhovu usebenze ngesikhathi sesikuphupha thina ushona usho ukuthi now you are resting umoya wakhe ngikhani uthola ukuphumula manje ngikhani ukukhululeka yibona yes hayi pastor iswakela impela and asithemba ukuthi nawo mfethu izwe lento uzoyisukumela lolu daba futhi bawazi ukuthola usizo base singakusho ukuthi siyabonga kakhulu hlezi kuyinjabulo hlezi kuyintokozo kuba nawe nokuthi futhi sifunda okuningi kulamaphupho lawo sibonga kakhulu futhi siyabonga. Well, TMS family, that's all for our dream interpretation segment with our favorite Pastor Winning, and thank you so much once again for his insights. So engakusho ukuthi nje nina ke ningathi inyaka sabuye hlala nathi.